Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing haga shiphautrik uyayong arhajar apunrio kalalit banye kendo ya uba ar rapthap u Commissioner and Secretary ka Meghalaya Civil Secretariat ban pan jing shai ha ka baydey bat ka jing yo trey biang ka Ali Nagi kum ka Joint Director ka DHTE habakren chekila pathai kubor uba marbut dekhar u President ulai thu ba kat kum ka jing yo jing tip ka seng Bakane kabriyo kade kabla shong thad nado usnam arhajar apulai Henry hadu menta kadang trebet kum ka Joint Director ha DHTE uloong ba watla kalade ban shong thad ha usnam arhajar apulai Henry lais nem biang hadu menta kadang tre ya kakam kabala pin suba bakane kala bandon ka jingede bat ki he gihan bakan sayo ya kala ban tre biang ha kakam Ha kajingekran bat u Commissioner and Secretary ulayathu Shaka Seng baka jingtre biang ya ka Ali Nagi kum ka Joint Director ka DHTE day namar ba ka don ya ka jingnang jingtip ka pabiang lani ka experience kum ta lathung biang kum ka Joint Director laong uba marbut nalor kata uloong ru ba shibun ki khasi jongi ru ki badon ka jingtip ka pabiang bantre ha kanu ka kam but day banthung no dakiwe haka jaka jongka Ali Nagi namar kata ula kenturu ya menteri badai khmi ya katanat pule puthi ka sorkar jilla uba lakmen rumbui ban shimkhia halor kanika kam banthung no dakiwe haka te ka kam pe menta kasngi na kalyangka VP wing ngilawan mani kendo ya ba Arab Ham bolong EIS Commissioner and Secretary jongka Education Department i kadawi bangiwan bani kendo i kalong ba ngilayo ka ciptip ngilayo ka complain ba kadon kawai ka brio ka ba tre tai de i semeti Ali Nagi ba tre kum Joint Director jongka DHTE ini Nagi ilade pan song thad nadu lai poetik Oktober arpo arpulai tentala arpon rio tengla along lai snam ni mo te ngani thu yapi nakaliang kajongi nyawani kedu ba Arab Ham ba pancing sai ba kumnu ini I kong Nagi idang beteng ya kani kam jongi hadian bai la song thad lu snam arpo arpulai bat ngila kerpat bat ngila kentu ya IAS ba Arab Ham ba semoga ide ban pensenge no ide ban stop no ya ini lagi ba in one ban teng ya kakam ke jongi mo bangi kerpat ru ya minister mo minister jong ka jela Meghalaya bobat ya ke education lakamen rembui ba ide ban pensenge no ya ini lagi mo na ka jingwan tre ke jongi nomor ba ilakut na ru usnam atau atulai fi malai idang yo peteng Yo peteng na kani ka post retired appointment. Fi kani ka post retired appointment kawan lingba political. Di pilas ngutu hi kawan lingba political de kaladon ke jingye dei bat na ki bahe ki bahan ki minister ye mo. De imat kani ka jingyo kampiang ka jungi ka dei bet na ka singila padong meneng ngidang keren hapo mo. Kata ka favoritism mo. Ba ilong favorite let's say yano idang yo hadu menta bat in peteng ya kani kakam mo ila song thad kum joint director jongka DHTE te menta ila long member secretary jongka technical education jongka Meghalaya State Council of Technical Education mo hangni Sharman kilong ki minister but ini inagi long member secretary jongka technical education tengila kerpat ya IAS bodan borom mo jongi ba Arab Ham ba smo ba pensenge no lais nam mo lade pan song thad nu idang yo ban peteng ya kani kam namar ba ngila keli ni iru mo ba bale idang yo ban peteng ti yong ba ba ini de ibadon ya kata experience ndre ngi nong ipi ba kibopon kibadon experience mo ki khasi ki jongi kibopon kibadon experience balen thung ya kiju de halor habidei bat kaniru mo ngismu thu ba ngidang ongi ba IAS meneru ba ka unemployment crisis su ka berserkai ba mo babon ki bam yo kam yo jam ndre lada ki officer card ki dang le kumni mo kapen lesi kapen yuken mo kapen artien mo
kapen du mensiam ya ki pat ki ban kio ha kini ki por se kini ki bala sok thai de dengan itu ya pi ba nakaliang jungi ngila kran da kapen ya IAS bat IAS silong stonat ni yo ban kran cibun ki ai mo ni yo ban kran ya piliu jumut bat i bat ilakular ya i mo ilakular yang ngiru ba in sakran ya ibade ibakam he mo dang don susu I commissioner secretary hani ka additional secretary song ne abide jong ka education ki don arnul engot yang dang don su ibahe bani iru te ngiru yong mo bas ngobhai rap lem marpi pide prodo persnam jungi ya rap lem kran lem ya kani ka penta mo ha ka jo ka por ngani thu ipi badang kini hendak tayoru ngilawan sa ka PHE hang tur ngiyo complain babun ki bla song thak kidang wan bantre ini nagiru idang enjoy ya plus kini kita langsung type kila yo ya ke pension habang iya tuat jembut ini nagi kumnu kapi ke jungi kalong mo kumnu yo ni idang yo kumju kapi kadang long bet kumju habang i perkhat habang iya keren mene bat habang iya keren mene terpung ke jumpa tajung IAS ngisu thu ba kapi jungi nagi hadir bila langsung type dulu lalong tang member secretary jungan technical education dang yo kumju kapi te kani ka ba nakaliang ka jungi ngim smotonat mangila ong I ba deban pesnge no ba deban stop no bat ka kani ka jinglong members ke tri jung iru kadai tang ka kontraktual mo ngani thu ipi kadon tang kumba arsnem I tingas mu thu ba kani ka namang ila song that do azar pulai laipui trek Oktober di masan song that ila join kum ka members ke tri jung ka technical education mo as a favoritism lo ni ka jinglong favorite mo jong I hakinu ki he ki han ya sing ngalaman ong mo de bat kani ka kontrak kajungki imat kalakut haga retire kalakut mo kum ka direktor jong ka DSDE ha kani ka kontraktual kalakut de le si idang peteng si beteng de ngisung thu ba kani ka ba ka pam sui ha mo ki pun apa office kila ya sengu thlealut mo kila ya sengu so knyum lut le sing ngalaman ong mo de bat kami ha biru ban le kum ni ngani thu ipi mangkani PSE ringiwan ngiyo jingtep ba udan uwe USDO upi dota ngilawan ni kendo ya UCE Chief Engineering ru manhingkani ha PSE ban panjing sai ban phak pensange uni pi dota ru uni ru la kanu snem ula song that ri dong wan join trai mo bat kidon katu kan dingot salai somut PSE ru kidang kibala song that kidang wan trai kidang le yeng la jong ben ngilingo kini kibala song that sngobha nai le mo nai le kamamon ken nai le kong ka yeng la jong kan ade ban song that bet kan mo enjoy ya ka mo song that bet la yo ya ka pension de sarkar mo bun kibala song that kidang join trai bet kidang kura file kidang le start kidang control mo teng kidon kiba ngiyo complain ru ba kidang transfer kibri ru hado kata kilong mo ti nakaliang kajungi ni kentu ya ka sarkar din ba IAS ba kinistar ba ya ka sarkar hi kawai ba kadai ban pengor ba habide begini mo ba kitu kibla song that kidi ban song that ba ban nakaliang VP ngindang yai beteng ngindang ya budbien ikini e bro bat kidang pon gi ngin situ ipi de kani kesengi ka pemerintah tang ini suama tang kita suama ke insurance ka insurance te nakaliang nakaliang ibara thap di la ong ba kinsei shong insara keyboard bala halor insara so minister ba instagram youtube commissioner secretary ba kam halor jong iru kinsei shong ngiru ngila kentu ngila kerpan mo nakaliang kajungi ya ni ba arab thap bolong ya yes bas ngobha persenge no bat garap mo ya kerpan kajungi mo tebak marbut kumba kat no tulap ke bai ni kasulok fi kat ka joint tractor mo kat ka joint tractor kat ki telop tractor flash yang mentah hati mak song that badi yang mentah tu ngila ya keli mena yong kum ta hi isu ya thu hi kat ko jing smot thu hi kalong bet ba kanang long markat ju hi mo bos ka pension dang yo mo kalah hi katulok ka imbatai tikena ya katulop yo kan no Tengi ngila keli ngila pan ya ka kena kat no yo ya ka ta ka p ke jung ni kan di bahaba WS umpatai tengi keli te kasubiet ngi ba te kemet ngatrai ba ka te kemet nalor kata katulap dia ke pension ni yo lah ngatrai mat mo nani kila ban adjust kila ban minus sung am tep ta te ngasmu thu pat kat kam ke jing thu jung i dang enjoy ya ka ju ka pi dah tu PE lah let's say kan ni ka jingbam
kajing ban pentrai bang ikini gula syong that along la kumba ta kajing penserwaka ya kapisa ba Oh, kajing sisakan kata mo. Kajing sisakan kata. Along na ba penserwa kaya kapisa jong ba jongi. Bada kaju kapor kibun te ki ba experience mo. Balik kini experience tak ini. I like kin kiweru mo. I like kin kiwe. Train kin ki mo. Ki bahapo ki jong ki nakaliang ka office nakaliang kini ki IAS. Kini commissioner kini ben train kin kiwe ki bahapo. Kanang ba kitur kin kiyo mo kin long mo buat ki experience ki. Believe in your ben ki kasi ki jongi. Kasi ki jongi ru bonu bobet botobet uba experience ki babon. Thong kini ki jongi. Lada mlaru advertise kin kini ki post berang lat mo. Advertise kin mo ngikwa bangalong transparent mo kabibi kayang scam ba mo kinu ba kile mo kede balong transparent kede balong kubuk suba ngingi yang halo kata